Hano rero ni mu murenge wa Kigali rwose, hano hirya ni kuri kaburimbo. Hano hari ikigo cyitwa Trinity Biblical. Urabona ni ahantu hatuwe, hano hepfo ni muri site ya Rubuye. Urabona ni ahantu hatuwe cyane byataye, ama etaje, amakadasiteri, imihanda irakase, ni ahantu heza cyane. Rero ngiki kibanza ngiye kubereka, kibanza cyiza. Uyu ni umuhanda munini uzamuka ugenda ugahura n'uwa kaburimbo. Ikibanza kiva kuri uyu muyenzi kikamanuka kikagera kikaheza hariya kuri iriya mbibi y'iriya nzu, ndetse n'iyi nzu mureba iyirimo. Ni inzu y'ibyumba, nabonye ari 3 na salo. Ni 3, ni 2 na salo, 2 na salo. Urabona ni ahantu heza. Ikindi kiniyongereyeho, urabona ko ihanye imbibi n'amakadasiteri aha ngaha, nk'uko muri kubibona. Urabona imbibi nizi z'iki kibanza, n'iyi nzu irimo. Iyi ni imari rero yipfushije mu buryo bwihutirwa, ikeneye amafaranga rwose mu buryo bwihutirwa cyane. Iyi nzu irimo n'amakaro, ibyumba 2 na salo, harimo n'amakaro nk'uko muri kubibona.